Ramogi TV. Kodhi nyimene apisas magarita jotelo kod jodak e gwenge mag Kap Kitany kar chung od bura ma Aldai obagoro mokaluwore gi monj manotimore e gweng'no moweyo kowang' udi moko adek, dhok, diek e kind mwandu mamoko kendo kelo hinyruok mar ng'ato achiel. Jogweng' wacho ni joma notimo monjno notemo chulo kuoro tok ka dichuo moro negi kendo keth apiko mare e gweng'no. Osipidi ma Nandi South John owuoth owacho ni achije adek osemaki kendo gikonyo bila gino timo nonro matut. Owuoth osingo dhi nyime gi rido arita e gwenge makono. Iko mwendo wa saa 7 wakaanza kukatakata. Sasa kukatakata hata mabati hata hii mlango. Sisi tukasema sasa tutatokea wapi? Tukuje nje. Tukaamuka. Mimi nikakaa tu. Mzee naye akaanza kufanya nini, kuchukua taa akuje nje. Na hawa saa ile walipika mlango alafu ikaingia. Wakaanza kusanya vitu. Mara ya kwanza walinifamia wakanikata mkono. Walichimba nyumba huko chini, huko nyuma, wakaingilia huko nyuma. Na huyo mtu alikuja straight away kwangu na kunikata. Alinikata hiyo mkono, kidole katoka. Akanikata kichwa. Mimi nilikufa masaa 8. Majirani ndio waliniokoa wakinipeleka kwa hospitali Kaimosi. Nilikufa masaa 8. Nilikuja kupata fahamu baada ya siku 3 mimi. Information imeletwa, imetajwa watu na uchunguzi tunaendelea naye. Iko watu 3 are in custody. They are also assisting in the investigation. Kwa maneno ya kuchoma nyumba. Iko nyumba 2 ilichomwa na mtu mmoja akadungwa mshale. Is in the hospital. Ekinde mapinje mopogore opogore pod dhi nyime